Sikuvuga ngo nshaka kwambara nkawe. Gusa yenda ndamukunda. Ndamukunda. Ndamukunda uko ameze. Ariko tu ako ushobora ndakunda muziko. Umva n'umunode. Umunode, umusandefu. Bavuga umusandefu. Yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV. Yes, ni Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment. Hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Yes, really gentlemen, kola subscribe kuri Lloyd TV kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona amakuru aba ari update. Yes, right now navuga yuko turi mu bwami bwa Lloyd TV aho nakubwira ko mfise umutumire muri studio za Lloyd TV. Tugiye kuyaga vyinshi kuri filime ndundi, tugiye kuyaga vyinshi muri entertainment y'u Burundi. Icyo usabwa gusa kora subscribe kugira ngo uzurabona byose ni kuri Lloyd TV. Kuri kamera uri kumwe na Oli King, mu cameraman abikora fresh kuva muri Lloyd TV. Oli wagwan. Yes, welcome, reka tumwakire kuri micro ya Lloyd TV kugira ngo tuyage vyinshi kuri filime ndundi, tuyage vyinshi muri entertainment y'u Burundi. Sister, uko fresh? Uko fresh. Napendeza sana. Merci. Bakuzi ba Lloyd TV ubona kungene ameze fresh, ubona ka absoluki ya bien mu mushatsi, yambaye amalori ya bien. Unapendeza sana. Urakoze. Amakuru y'Imisiri umeze neza? Ndameze neza. Ndashima. Urashima Imana. Ndashaka ndamukiza abakunzi ba Lloyd TV babwiye ati mumeze bien. Ndabarukiza abakunzi ba Lloyd TV. Chaka ndabaramutse nyene tu ndameze neza. Yes, genda kuza ariko navuga ko hari abakunzi ba Lloyd TV cyangwa se abantu bakora kwikirana Lloyd TV batazi akazina kawe, mbega izina ryawe bita gute? Je nitwa Khaisa. Laisa. Oli. Khaisa. Namuonaje bro? Black. Oli nawe yase kuvuga yes, bakunzi ba Lloyd TV yamaze kuvuga yuko ni Laisa cyangwa ni Khaisa. Khaisa. Ariko abantu batazi Kirundi bien ni cyavuga ni Laisa. Ariko umuntu azaka ariko ni Khaisa. Umuntu azaga na France cyangwa na Congress? Ni France. Uvuga Khaisa. Yes, tukiri ngaho nyene rero twamaze kumwakira kuri micro ya Lloyd TV. Ndashaka tuyage byinshi, mbega ku bantu batakuzi Laisa asanzwe yabanganye nyene muri town cyangwa yibera ruguru nyene tu? Mbaganye ni town. Kariti yega basha Bujumbura ko ari nini ariho zana ntiza bamungaga muri set. Yes, ndibaza uravyumva abantu bamungagara kuri set, muravyumva yuko ibintu bimeze fresh. Tukiri ngaho nyene Laisa navuga yuko ndashaka tuyage cyane kuri filime ndundi, tuyage kubakima filime cyangwa se kuri filime ndundi kugira ngo abakinywa ma filime tumenye byinshi kuri bo cyangwa se kugira ngo tumenye byinshi kubijanye na filime. Mbega Laisa uhora ukurikirana ama filime y'u Burundi? Ndayakunda cyane, ndakunda kuyakurikirana kenshi. Ni kihe kintu ukunda muri filime z'Uburundi cyangwa se niye mpamvu ituma ukunda kuraba filime z'Abarundi cyangwa se filime ndundi? Bon, filime z'Abarundi ndazikunda kubera aheshi hari ibintu bakina bako baraduhanoriramo, ugasanga ni nk'inyigisho. Ugasanga ni nk'inyigisho, hari ibintu udashaka kumenya ariko bivaye n'ukuntu bibonera ngaho, ugasanga urabimenyeyemo. Ari nk'ukuntu badukebura ibintu nk'ivyo nyene tu. Yes, ubuza ati igituma ndawa filime z'Uburundi no kuvuga yuko hariho ibintu usanga ari inyigisho, ugasanga iyo uravye filime hariho ingeso ushobora guheba. Ça c'est vrai. Par exemple, je kubwanje ndashaka gutanga exemple kuri filime navuga yuko yigishije abantu benshi. Ni filime ya FANNY LAVINE, filime yiswe Umufakazi. Hariho filime ya Amede, filime ya Glace, ni filime nyinshi, filime ya Ornera. Na amafilime navuga yuko yagiye yigisha abantu benshi cyane, za filime za Kukibiba, za Ishusho y'umuntu n'izindi filime zigiye zitandukanye. Ni filime navuga yuko zigishije abantu benshi, ugiye kuraba n'ama commentaire yazo. Ni filime navuga yuko zahinduye abantu benshi cyane, zarimo inyigisho ikomeye cyane. Mbega niye filime wakunze cyangwa se muri filime Ishusho y'umuntu ya FANNY LAVINE, muri filime ya Amede Ishusho y'umuntu, no muri filime ya Kukibiba ya Glace, niye filime wakunze cyane gusumba izindi? Baje ndakunda filime ya FANNY kubera ibintu vyinshi, ni ibintu biba biriko biratuba ko twebwe kesha ba jeune meme n'abandi. Urumva
biba biriko turanavyumviraho bwa tumenye ico twikosora n'ibindi tudashobora gukora. Tukiri ngaho nyene rero mu misi heze Fanny Lavine ari kumwe na Liberty novuga yuko baruguruye ishuri novuga yuko ryo kwigisha abantu gukina amafilme ni ibintu byiza cyane mbega kijya kintu wacakiriye gute ko ugerageje kumva ndumva yuko ukunda Fanny Lavine ukunda ibikorwa vyiwe mbega kijya kintu kubgawe wacakiriye gute na life mbona cakiriye neza bivaye no kubona ubu uyu muntu azaragenda mu kinazi avuga ati nima ngiye gukina filme nzogenda nzi nk'ibintu bikuntu babikoresha apana ko nzofa kwinjira mu bintu nazi avuga ati nima ninjiye muri ibi menya ati ngene bigenda apana ko nzokama nkora ibintu ndabipararanganya ndabikora bitonze ku murongo. Kijya kintu rewe kubgawe wacakiriye gute cyangwa se ujya mugambi wa Fanny Lavine na Liberty cyangwa se novuga ko ni nk'intambwe idashimishije Fanny Lavine yageze ko ni intambwe kabisa aho uri hose novuga yuko twamubwiye ati congrats kabisa Fanny Lavine ujya mugambi cyangwa se ijya ntambwe wateye ahubwo ntidisubira inyuma ahubwo turifuza kubona abarundi wateye imbere sana kugira ngo tubone wasohoye abandi banyeshuri tubone nabo bagiye gukleya amatimu yabo bateye imbere bigishijwe na Fanny Lavine azoba ari ibintu byiza cyane mbega ujya mugambi cyangwa se ijya ntambwe ya Fanny Lavine yateye kubgawe nk'umufana wiwe wayakiriye Boje nakiriye neza bivaye no kubona ari ofite ariko aradufasha natwe mu nyuma tuzogeraho twishikanye ashaka kugira duhe formation natwe mu nyuma tuzogeraho twishikanye ariko rero tukiri ngaho nyene tuvuze filime yo Burundi nibazi ko tutokwibagira na filime yo mu Rwanda kuko ugiye kuraba abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe filime y'abanyarwanda urayumviriza ukayumva fresh abanyarwanda barumviza filime yo mu Burundi bakayumva fresh pega mu Rwanda ho horo akurikirana filime ya nawe ndakunda kuyakurikirana kenshi ndakunda kuyakurikirana mbega filime zo mu Rwanda zozo zibona gute ziraryoshe cyane hama ugerageje gukompara na filime zo mu Burundi mbega ubona ari ze filime usanga zikunzwe cyane cyangwa se ubona ari ze filime zirimo experience cyane gusumbya izindi bon ezo mu Burundi ezo mu Burundi ariko nizo mu Rwanda nazo ziraryoshe bivaye navyo ni impanuro urumva sinusha mvuga ngo mu Rwanda baraturenze je mvuga mu Rwanda ko baturenze nanje ndi wo Burundi ahubwo mvuga ko tubarenze ariko nabone ari nyuma yacu kwa bose nabone ni nk'abarundi deja tuvuga ururimi rumwe comment yes Laisa ndavuga yuko rero mbega bishitse ugakina filme ni yihe role utokina muri filme bon je nkakina filme no kina filme z'igaya nyene zo guhanura bino nk'ibyo nka basi bigeno byose ubona byoshobora kudutera mu ngorane cyose kitari bugira akamaro umuntu umva nta kamaro kubijamo mbega ibintu bitagiriye akamaro umuntu uvuze ati ibintu bitagiriye akamaro umuntu ni nk'ibintu bihe bitagiriye akamaro oya hariho filme umuntu ashobora gukina akavuga ati none nk'ibari kagira n'ibiki hariho filme ushaka gukina nturi kutanga impanuro nturi kuravuga ibiki n'ibintu nyene bitagira valeur ukuntu umva ugiye kuraba muri filime hariho role ugasanga hariho role yo gutwara umugabo w'abandi hariho filime hariho role yo kuroga hariho role yo kuba umuntu w'umugome hariho role yo kuba umuntu afite amagorwa menshi muri filime ari cyo kintu nkundira Fanny Lavine ari cyo kintu nkundira Amede ugiye kuraba filime yabo na amafilime usanga ameze bien ugiye kuraba filime ya Glace ni kukibiba ni filime zimeze bien ugiye kuraba filime ya Ornera kuri YouTube channel yiwe ni filime ziba zimeze neza cyane ugerageje rero kuraba ivyo bintu mbega ni yihe role kubgawe uvuga ati kabisa je nkina filme ntokina nka role yo kwica role yo gutwara umugabo role yo kugira gute ni yihe role to je role yo gutwara umugabo ntokina kweri kutoyikina neno no je sokuzi badoye Gweri ki role yo gutwara umugabo atayo je sinotwara umugabo w'abandi no mutwara gute kandi afite umugore wiwe ahubwo nayo noronde yawe wanje ariko tukiri ngaho Laisa hari ibintu usanga muri film ugasanga umuntu akina filime ari umugome cyane ugasanga n'abantu muri societe umuntu bamwonye nk'umugome kandi atari kwameze kubera kire wumva yuko tokina role yo gutwara umugabo w'abandi kandi mu gihe muri filime kuko filime si ibintu biba biri serious ni nk'inyigisho mu bisanzwe kubera kire uvuze ati sino cyangwa umusheri wawe nabikunda en fait sino bikina kubera mbona ngo byo nubwo ayo bari filime mbona ngo n'abantu baba bariko babibona bakubona ukundi kuntu urinze ubikina deja ugakina ngo
ngo ntwa mugabo w'abandi ubu bisanzwe ubizi uwo mutwara gute usanzwe ufite urinze umutwara muri filme no mu buzima busanzwe ubizi no mu buzima busanzwe ububizi bisigura yuko rero bijya bakina no mu buzima busanzwe babizi oya ufite urinze ubikina ubizi isikuvuga ngo ushaka kwambara nkawe gusa ye ndamukunda ndamukunda uko ameze ariko ushobora kunda muziko umva ni umusandefu bavuga umusandefu ngo wise on the way man ndimbo ndayibagiye oli nyibutsa bro nike nyene yes Laisa ndashaka rero kugira ngo turangize usezerere abakozi ba Loy TV kugira ngo unabatumire gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo ibintu bikomeze kugenda flash ni Mr Radio kuri micro ya Loy TV turi kumwe na Laisa mugambi bwa Loy TV ndashaka utumire abakozi ba Loy TV gukora subscribe kuri Loy TV kugira ngo dukomeze kuronka ryaterambere kugira ngo dukomeze kuronka abantu benshi cyane kuri Loy TV kuko nimwe gwa boss nimwe bidukorera mudahari ntacyo twokora ndashaka turangize untumirire abakozi ba Loy TV gukora subscribe kuri Loy TV. Abakunzi ba Loy TV turabatumiriye kuza murakurikirana ibikorwa byacu mwibuke gukora n'ama-subscribe n'ama-comments merci beaucoup ndagushimire kubona waduhaye time ndakubwira ati merci beaucoup wakoze sana Laisa ndakubwira ati merci beaucoup merci now yes bakozi ba Loy TV yari Mr Radio kuri micro ya Loy TV twari kumwe na Laisa mu bwami bwa Loy TV kuri kamera twari kumwe na Oli King kuva mu bwami bwa Loy TV ndakubwira ati kora subscribe kugira ngo uzurabona professional interview uzurabona byinshi cyane uzurabona ya makuru waburiye hanzi nta handi rero ni kuri Loy TV kora subscribe Mr Radio Oli King we love you so much Loy TV. Yo.